Laingut kirang ba naribhoy kila syara buar hakirunar haka jala asam hadin baki temu meletit GCB. Bat kateka jin syara buar kala pau pertei hadin baki pulit karibhoy kili ka ji ujor. Naka kongkirit otodong baulok jengkar karki paralok juu kila syara buar hakirunar. Katkum ka ji ujor baki pulit kila yo naka kongkirit otodong. Naka snong maulang ribuhay distrik haka tarik jaliw kala pentip syaki pulit baulok jengka uyu borlang karsati rengkat ki parlok juu. Balatip kerteng kum ba kostar wal syala nalum dai kala buhay rembong. Baru Samsul Ali nang bernihat kila lesya gohati meletit JCB. Redeh kapor saw baji AA kali ka funkol na ulok jongka. Baju jingtip bamau berki parlok kila syara buar ki runar ki bomla ban itu. Badawa pisah adu nyolak tingkah ban plat biang yaki. Marmar nakleng ki pulit karibhoy. Hakasan tarik jelew arjar posaw hakapor kandai baji AA. Kila hiar Shanalbari distrik jongka jela asam. Hadin bakajaka pen i bau te ulok jongka tega longkmi udan hak tega jaka. Banakleng ki pulit kala pentibru syaki pulit jong tega distrik. Akapor lai shtengi ejan mit. Layo jing tib leng bau osi jongka mukul mea police station. Bakli aban kiam armur ki subadan keti hak tega kam bakentu bi Samsul baru Abdul ki badai Nanalbari distrik Asam. Rengkat ka weka kali ignis rong blue kabam padon registration number. Ha gajing tokit ki pulit ki tegi armut ki lapla lor tega kam bat ai unambar jong wei paru badon keti hak tega kam. Banakleng ki pulit kala buddian ni unambar jong te ubreu hadin bagajaka kapan i. Baudon hatihu National Highway Marmar la pentibno syatihu police station banle ekabadon kam. Susu hadin kumbaga to kane por ki pulit kli jingtib bagi tegi laingun basyara bor kelakenti na jerong kakali bagi syara bor. Hadin bau runar banyak ekakali ulapan pai biang syadin ekakali. Namar ke jingdon cuki pulit ki balapan absyrif hasurok. Nakilang ki pulit kelarano ek tegi laingun syathanat hari ki runar barabor kli oban patkrat nak tega jaka bagi pulit kelapteng bantuat bat pelong ke jingtok get balap din ek tegi runar.